twongeye kandi kubashimira no munsi wa none reka dutangire tubaramutsa aho muherereye impande zose turashimira abantu bamaze kudushigikira kandi nawe turadushigikira dushigikire kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu nawe utarakanda subscribe kuri Master K TV yihute vuba kandi kugira ngo ibiganiro byacu bizakomeze bigushikaho ku gihe tudatinze rero turi kumwe n'abatumirwa bacu uyu munsi wa none ndasaba kugira ngo mbere yuko batwibwira abatumirwa bacu muri tayari ko tuganira yego Sami turi sawa cyane wigi ni sawa hakika niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nagize ngo tuganire mbere ko tuganira reka mubanze mwibwira abantu amazina yanyu gusa hanyuma dukomeze je nawe ndi mukuru n'uzozo yo numva waje nyuma muri Amerika n'uzobanza ngata nje amazina nitwa Rwigema Prince ndi umutware naje amazina ni Sami cyangwa se abenshi banyita Samuel Ndasarara ndi umunyabyinshi ariko nibuze kubasaba kugira ngo mugiye muvuga muzamura amajwi yanyu kugira ngo n'abari kuri screen baze kutwumva neza reka tuganire kandi kiganiro mubohoke tuganire ikiganiro c'abasore naje mbere ko dutangira nje uri muravuga ni Jackson rero tugiye gutangira ikiganiro cacu ubushize tumaze gukorana ikiganiro namwe ne data Rwigema ni Rwigema cyangwa ni Rwigema abantu benshi baragishimye bagiye bamba ama feedback bambwira ko ndetse bamwe bifuza kuko kandi abantu bakunze Loki ukuntu bakunda ko afite Madrid kuko nico kintu cyane ahanini naco twakivuzeho tugira amahirwe turaza kugisubiraho ariko keneye kugira ngo tuganire hejuru yishakwa ririho ubunyine mu basore bacu nimvuga ishakwa gushaka no gushakwa turibuze kuvuga abasore baje gushaka muri Afrika n'abakobwa baje gushakwa muri Afrika cyangwa ugasanga abahungu barimo barashaka abakobwa bino kandi niriya barahari kandi beza ko mu bwoko bwacu tugira abantu beza abakobwa beza cyane kabisa barahari ni twebwe bambere none nukubera iki abantu baje gushakira muri Afrika nukubera iki impamvu abantu baje gushaka muri Afrika kandi hano hari abakobwa nje uko mzumva abantu baratandukanye kandi umuntu akunda uwashaka bazavuga ngo urukundo rujaho rushaka hari abava muri Afrika babasizeyo hari nabo bakundana bari hano rero numva ko yari yo mpamvu ituma abantu baje gushaka muri Afrika nuko icambere nuko ariyo twavuye usanga hari uwo mwabanye muri Afrika ukaza hano umuzi wenda mwarakuranye mukira abana wagera na hano kumva ni wa wundi tanundi ushaka kureba hano bigatuma rero wumva ko usubirayo muri Afrika mugashakana ukira aho ngaho Sami ubona kuko ari byiza kuja uwo muntu kuja gushaka muri Afrika kandi hano hari abakobwa kwitijanye numva ko ari byiza impamvu nuko ni byiza gushaka umuntu uzi kandi ukunzi kurusha uko washaka utazi ngo nuko muri kumwe Bwige wowe urabivuga hiki naje ndongera nkuko Sami bivuze gusa ikintu cambere ni urukundo kandi ukanga wenda kuba wohemuka jewe
mbona ko nimba habaye urukundo be n'umuzungu wo mushaka umuspanish n'abandi bose bashaka kuko haba habaye urukundo ariko ku muntu wagize icyo avuga mbere wavuye muri Afrika yarakundanye nta mpamvu yo guhemurwa n'ibintu nta mpamvu yo guhemurwa n'ibintu ukubera ko wenda ubona hano umuntu wambaye ijipo ngufi akazambara rirerire cyangwa se wenda ngo nuko ubonira kugira ngo azogushikeho bigoye cyangwa ngo utekereze amafaranga ngo uzoze umwohereza rero no rukundo cyambere n'urukundo habaye urukundo ibindi byose biza bikurikira nyuma jewe nubwo ushaka umuzungu nta kibazo gushaka umwirabura wa hano nta kibazo gushaka uwo muri Afrika mwasize muvuganye nta kibazo kuva hano kaja muri Afrika kuri ubukwe nta kibazo gusapfa kuba harimo urukundo iki kibazo nzangira ni nyuma yo gushaka niho nzambona hari ikibazo nyuma yo gushaka kuvuga iki tubaye tuvuze urukundo rwa none rw'abahungu n'abakobwa hari benshi baba muri fiançailles hafi umwaka 2, 3, 7 ariko urwo rwamara kubaho ntirukomere ariko natekereza abavyeyi ba kera hari gihe nka mama na papa bashakanye hari gihe bazaniye mama papa atabizi wenda twebwe bakoze ubwo abavyeyi banje bari baziranye ariko ndavuga mu gihe ca kera hari gihe bakazakuzanira umukobwa utanamuzi iso akagenda agashima akazokuzanira wowe utabizi kandi bakabana bakumvikana bagasaza bakazana n'abana hatabayemo n'ibibazo ariko abikigiye bazamara amezi 7 umwaka wose bakundana ariko bagashakana urugo ntirufate icyo ni kimwe mbona ko ari ikibazo nawe utungutu tw'urukundo rwa hano hafi si ikibazo ikindi kibazo nzambona ni account keneye kubwira abantu account yabaye ikibazo taragera aho ngaho hari ijambo komojeho uravuga ngo hari igihe ababyeyi bacu babona gusamuzanira umugeni cyangwa bakamushimira umugeni yawe utamuzi kuko jewe hari abonzi yarasohotse agiye kwahura inka umuhungu baramubwira ngo ntugira ahuja uyu munsi ufite ubukwe atabizi ufite ubukwe uyu munsi ico urumva uwo bukora cyangwa indi cyangwa uwo bigenza gute urumva bitewe n'umuco cyangwa bitewe n'ahantu abantu bari baba niko bari babayeho kuko umukobwa nyine yumvaga ko ariko bimeze n'umuhungu kuko n'abakuru babo bose niko bari barabikoze kuko ndakeka ko muri Kongo abantu bashakanye baziranye ari bakeya benshi nuko bashakana ugasanga umuntu agiyazanye umukobwa cyane wenda navuga ko ikibazo cyabaga kiri ku bakobwa kubera ko akenshi umuhungu yabaga azi umukobwa ariko umukobwa atazi umuhungu tuvuge ukagenda nk'ahantu wakunda umukobwa ugahita uvuga ati uyu ndamutwara ariko umukobwa atakuzi rero urumva nk'ico warubajije abavyeyi bumvaga ko navuga ko abana batari bafite ijambo mba umuvyeyi yakunze umwana tuvuge papa we nimba yashinye umukobwa wo kwa runaka iwe akamagenda akabikorera iyo ngiyo akagenda gusaka kuzanira navuga ko nyine ni umuco niko byari bimeze muri ico gihe ni umuco cyangwa haba habayeho kwizerana kw'imiryango yombi ni ukwizerana kw'imiryango yombi ariko kandi urumva byakorwaga n'abanyamurenge gusa twavuga ko ibyo bintu byari nk'umuco w'abanyamurenge naje numva harimo umuco kandi hakabamo abana ni nkaho batari bahari kuko nimba wenda sokuru reka papa na papa wabararagiye nko ku musozi umwe ni ukuvuga ngo hari amasezerano bashikaga bakavuganira iri ugasanga ntibanazi nimba bazoza kubyara cyangwa se ariko ugasanga bumvikanye ko nubyara umuhungu uzogweza umukobwa wanje uwo raho gusa tuzi ko byagenze urakuze ubaye umusore ufite imyaka dore ko banashakaga akiri batoya kaje kumva ngo jewe ngo navuganye na se ura umukobwa mukira abana batoya rero arabumvaga ngo yatwaye y'inka agatwara inka umwana afite nk'imyaka 9 yangi gakomeza ikabyarirayo bazaza kugeza mu myaka 17 bagashakana ngo inka yacu yari ibiwanyu mutanabizi ibyo urabishima cyangwa urabigaye ibyo ndabigaye utavuze ngo ni umuco urabigaya cyangwa urabishima kubera impamvu mbigaya kuri ubu
kuri ubu ngubu impamvu mbigaya nuko abantu tibobana bataziranye bitewe nyine n'ahantu twagiye tuba bitewe n'ibihugu twagiye tunyuramo. Niyo mpamvu ubona inkundo z'ikigihe zimeze gutyo naho twagiye tuba. Ndizera ko iyo tuzakomeza kuba muri Kongo twese nk'abanyamurenge ntabwo wenda ibintu byari kuba bimeze gutyo. Ibi ngibi nyine naho twagiye tuba mu Rwanda, muri Kenya, Burundi, kuko nta mubyeyi uja kuzanira umwana umukobwa, abantu nibo bonyine bakundana. Urumva aho natwe niho twabikuye, ariko turanabishima kuko nibyo byiza kuvuga ngo umwana yarakuze yifatira umwanzuro wenyine. Uravuga ati ngomba gushaka kandi ngashaka uyu mukobwa. Usanga n'ubu ngubu biracahari mu banyamurenge, ugasanga umubyeyi wawe karaguhatira gushaka, ugasanga ni ibintu ari kugushiramo ngo shaka, ugasanga unashase nabi kubera pressure y'ababyeyi bakubwira buri munsi ngo shaka famille, kubwira ngo shaka, ariko wowe bitakurimo. Ugasanga nimba unashatse ushatse umukobwa wenda udakunze kubera gusa ushaka kwihutisha ibintu, kandi no mu gihe wakoze ikintu atari wowe wifatiye umwanzuro, na nyuma iyo haje kuzamo ikibazo muri rwa rugo usanga utari gufokasinga n'ukuntu ukemura ico kibazo, ahubwo ugasubiza ibitekerezo inyuma uvuga ngo ese kubera iki bambwiye ngo ushake. Ariko nyine ndabiga cyane ibyo bakoraga muri Kongo. Ariko n'ubu ndibaza kuko bigikorwa. Ya urumva nyine nibyo nyine navuze muri Kongo iwacu biracariyo, ariko numvishe sinka mbere ubu zaragabanutse, kuko mbere habagaho ibintu bibiri, habagaho guterura no kubombora. Guterura uko mbyumva ni nko kuza ugasanga umukobwa ahantu ari ugahita umutwara kumutwara ku mbaraga. Tutaragera aho ngaho Sami, singuciye mu ijambo, nebwira ngo tubanze twumve iki kintu kivuga kuko kuzanirwa cyangwa se kuza umubyeyi wawe akakubwira ngo dore uyu ni umugeni wawe, ejo uzokora ubukwe. Umukobwa akamubwira ngo ntuje mu nkwi, nimugoroba uraja kwa sobukwe. Umukobwa akama yinjira mu nzu agira gute, agatangira kurira ngo aragiye kera. Kera kama byumva ko yagiye. Kera mu mutwe bikama bijamo kuko isi yamubwiye kera ngo araja kwa sebukwe. Izo bintu rwigi, izo bintu kurumva bimakinga sense cyangwa ni umuco mwiza cyangwa ni violence bibaye? Yewe mbona atari umuco mwiza, mbona atari ikintu ciza wotoza abantu ngo babibemo. Gusa hari ikintu nkomeza gutekereza ubu nyine, njyewe nza numva nkunda abamama, nkunda abakobwa cyane, ukuntu umuntu azava iwabo akaza akabana n'umuhungu cyangwa se akabana na famille y'umuhungu batigeze kubana kandi bakabana amahoro. Nkunze ntanumva ico kintu ngishima cyane, kubera ko njyewe muri character yanjye kugira ngo mve mu rugo ngende nje mu wundi muryango kurire mu mbeho amahoro, ntanumva byogora. Ariko numva atari ikintu ciza ico, ntago ari ikintu ciza kuriye kubaho nyine gushaka. Ico bita gushaka no kugenda ukaja gushaka ikintu. Rero bakuzaniye umuntu ngo mubane, hari igihe utabumukunze, niyo mpamvu nayishatse kubigaruka wa mbere cyagiye batubaje keso ya mbere. Ndevye abantu benshi bakora ama divorce nabari gushaka ubu nyine, baranakundanye amezi 7-8 ariko bafite ama divorce. Ariko nkavuga ni umuco niki kwirika abamama bakera bakuzaniraga umuntu ariko n'ubu baracabana kandi babanyeho amahoro. Sinzi ko nico kintu bagifite, ariko abantu ubu nyine bafite bakundanye hafi, je hari abantu uzi bakundanye hafi imyaka irenga 3 ariko ntibarakora divorce kandi sito nifuza, ariko ejo bundi ukumva ngo bakoze divorce kandi bariganyeho babanyeho mu buzima bwiza. Ariko asanga abamama baguteruye umuntu bakakuzanira ukamwemera mukabana amahoro, ukemera intege zawe naje ukemera izanje tukabana. Rero numva ntago mbigishigiki, singishigiye, ariko uko ndibaza hejuru yico cyane ukuntu mubana amahoro nyuma yo gushaka, mubana guta amahoro utanamuzi ariko mukihangana mukabana, ariko ugasanga uwuzi imyaka 7 mwananiwe kubana. Rero iriya numva ari violence bakorera abantu. Sami ari kuvuga ya ico ngico Rwigema yaravuze,
cyo kuvuga ngo ukuntu abana cyangwa se muri Kongo bashakanaga bataziranye ariko bakabana amahoro, ariko hano mugashakana mwarabanye. Hari n'abakundana imyaka 5, 10 ariko bamara guhura umwaka umwe bagatandukana. Wenda ku cambere cyo kuntu bashakanaga muri Kongo bakabana amahoro, ndumva icambere babaga ari abana. Umwana yagendaga afite imyaka 13, 14 kandi akagenda muri ya nzira yo kuvuga ngo ari mu muco wo kuvuga ngo yagiye, ibo muri mind yabo ko ari kuvuga ngo yagiye akararana n'umugabo umunsi umwe, biba birangiye ntashobora gutaha. Nuko iwe nuko yagendaga, bivuga ngo nubwo umugabo yo mukubita iyo ico bamukorera cyose ntashobora gutaha. Wari umuco, suko babibagamo batabikunze ariko bakabibamo, kuvuga ngo ndaseba nimvuga nintaha, ndaseba. Abantu barabifata gute kuba banatandukanye n'umugabo, abenshi bakaba mu gahinda, bundi baca umugani bakavuga ngo zirara zisha, sinzi ukuntu baca bino umugani nk'uwo nguwo, gaca zikazima. Sinzi ukuntu bavuga ariko nyine zirara zisha gaca zikazima. Ni ukuvuga ngo kuno abanyamurenge hari igihe abantu baba babanye nabi mu nzu, hanze mukagaragara nk'aho mubanye neza. Bivuze ko bari abantu bo muri Kongo ntago bose bari babanye neza, ariko barabanaga. Kuko nza numva amakuru ko abagabo benshi bo muri Kongo bakubitaga abagore. Rero sinumva ko umugore wo bumukubita ngo numara uvuge ngo mubanye neza, ariko barabanaga nyine muri ubwo buryo bw'umuco nyine bwo kuvuga ngo narashatswe byararangiye sinotaha, kandi nta handi mahitamo bafite. Kandi ikindi muri Kongo umugore nta bushobozi yabaga afite, yabaga ategeye ku mugabo buri kimwe cyose, bigatuma rero akomeza ni nko kwizirikira ku mugabo ariko atabishaka. Ariko hano impamvu mukundana imyaka 5, 10 ejo mwahura mugatandukana, umugore icambere hano bashakana bakuze. Umukobwa bazi ibintu byinshi, ntabwo mukoresha ikintu, ntabwo mukoresha ikosa ari kuribona, abakuze. Kandi ikindi abafite ubushobozi kuko kuvuga ataho kuvuga ngo nkandamiza gutya ndi kubibona, nagenda nkanifatira inzu yanje, sinangombwa ngo nsubire mu rugo, mfite ubushobozi. Rero ico ngico bigatuma umugore atihanganira amakosa yawe, cyangwa se n'umugabo umugore avuga ati hano aho kuvuga ngo mbeho gutya nutaha. Rero uko niko mbyumva. Hari congeraho mbere yuko tuja ku kibazo ca kabiri. Ikintu je numva nongeraho ni gitoya, no kurya no kwihangana nyine ku mugore wa kera. Umugore wa kera arihangana akavuga ati nintaha sinzongera gushaka, ariko sinzi nimba zatekereza ko bazongera gushaka. Nimba nyine babona ko ariho second chance bihari kuko sinzi, ariko wa kera baramukubitaga nyina akaza akamubwira ko ari amahoro, isakaza akamubwira ko ari amahoro, amara kugenda akarira. Ariko abiki igihe nimba ari account nayo ngiye kuvuga ati bizagera, nimba ubona ko gifite andi mahirwe yo gushakwa, nimba ukubona ko nyine ufite uburyo bwo kwishurira inzu ukavuga ati nzogenda nishurira ninda nashakwa nzabaho. haba kwihangana byaragabanutse. Ukira hari ikintu uvuze kibabazeho bukeye, uvuze ijambo rizima kandi ryiza. Ba mama bavuga ba mama bashatswe kiragiye, iyo habe niyo iyo taha cyangwa se yo tuvuga iyo fakara kiri mutoya, bizari bigoye kuvuga ngo yongere kandi ashakwe. Ariko se muri iki gihe ikibazo canje muri iki gihe tidushidikanya kuko hari abashakwa muri iki gihe bafite mentality bakaba ati nangora hari ikibazo mfite nzobura umuntu ushaka hano hanze. Kera abantu barangiritse mu mitwe ico kintu cyo numva kuko intege nke ziba ziva kuba ababyeyi bataganiriza abana babo b'abakobwa baba bagiye gushaka. Kuko kera ababyeyi bicazwaga na ba nyirasenge bakaganirizwa, bakamweta urugo nuku A B C D niko rwubakwa. Ariko ubu nyine se bafite amahirwe yo kwicarana nayo nabo kandi nizo senyuka. Ico kintu cyo murakivuga iki kuba agira ashaka afite mentality yo kuba
nidutandukana nukoga n'impamvu sinzobura ubundi. njye ikintu navugaho nuko habayeho freedom, habayeho umwana afata Google akagenda akiyigisha wenyine, kandi ababyeyi tunabagaya tunabanega, mufate umwanya mwigisha abana banyu, mufate umwanya mutwigisha, natwe dufate twigisha barumuna bacu, bizodufasha kubaho muri bino bihe. Ababyeyi baburiye abana, reka mvuge mu babyeyi mu byiciro bitandukanye, ndavuga ababyeyi b'ubu nyine, mvuge n'ababyeyi bakera. Abakera tibaburiye abana umwanya, bagize isoni zo kubwira umwana, uri mu gihe cyo gushaka, uri mu gihe cyo gukundana, uri mu gihe, bakabura umwanya wo kubabwira. Icyo nico mbaga y'abakera. Abo ubu nyine kubera akazi, uvuze ko babuze umwanya cyangwa bagiraga isoni, ni isoni, ni bya bindi by'umuco, ukabona nti wobwira umwana ko ari mu gihe c'ubusore, sinzi ukuntu byita ukabura ukuntu bimubwira, kandi nawe wagize ipfunwe z'uko wabibayemo ubura ubikubwira, kandi urabizi. Tubwira umwana wawe ngo kwiriye kwitwara gutya, kwiriye kugenda gutya, ukagira isoni zo kubimubwira. None ukazosanga umwana karabide kuvurire wenyine ku mbaraga, akagenda ugasanga aryamanye n'undi muntu, none akazoza kubimenya nyuma, akamenya icyo wamuhishe. Nico ngaye ababyeyi bakera. Abo ubu nyine nabo ico mbagaye barabizi, ariko babuze umwanya wo kubwira abana babo. Ugasanga umwana karagenda kuri Google akabyishakira, umwana akaza w'umukobwa akabaza umwana w'umuhungu, umwana arakwereka pratique, ntabwo aje kukwereka ibindi, akwereka pratique. Rero abana, ababyeyi b'ubu nyine ko muraburira abana umwanya, ariko kandi ko muratuma abana badusha mu myanya y'intoki tubabona. Rero cyo nababwira, bashaka umwanya baheza abana, kandi ntabwo biteye isoni, babigishiriza abageni. None se kutabwira umwana akaja kubidekuvurira nyine, ugasanga bidekuvurira none ku mbaraga aranangiritse. Byavuze ko twabashakira umwanya tukababwira, ntabwo biteye isoni. Ntuzi ngo ibintu nibyo navuze, Bibiliya irabivuga, mwebwe muri bande. Turangiza ingingo kugira ngo dukomeze ikindi gice, turibuze gufataho break y'iminota nk'itanu. Mukuri guhari, tuvugishije ukuri, kuba umwana w'umukobwa aja gushakwa akagira ubukwe, sibyo ko muri kinyejana bisa n'ibyangiritse, shaka kubabaza nk'abasore. Kera nta mubyeyi w'umwana, tuvuge wenda nka data cyangwa mama, wajaga ku bukwe bw'umukobwa wiwe, ariko akaja ku bukwe bw'umuhungu wiwe. Ibyo bintu byose murabivuga hibi. Sinahimbizi. Wari ubizi? Ubwiga hari ico ubiziho? Nigeze kumva nyine bibaho, ariko si cyane, naje no vuba. Biragoye. Gusa nigeze kumva bibaho. Ariko urumva nabyo biri mu mpamvu z'umuco. Ni byiza kubera ko uja mu bukwe bw'umuhungu ariko ntuje mu bukwe bw'umukobwa wawe. Urumva abanyamurenge bafataga abana bagasa nk'abana batangana, ukaba wenda woheza umuhungu. Abanyamurenge bumvaga ko umuhungu ari hejuru y'umukobwa. Ico kibazo cabaye, ugasanga umuhungu arize, umukobwa ntiyize, kumva ko umukobwa nubwo ari uwaba ariko kumubona nyine ntibamwitayeho, ukavuga ati n'ubundi ejo bundi azogenda, bakumva ko ubafitiye akamaro ari umuhungu. Ico nico kibazo cabaye. Ubu nyine ibyo bimeze gute? Ubu nyine umukobwa arimo kwifuza kuko ise ari we wamutanga muri mariage. Izo bintu ni umuco cyangwa se umuco? Ahubwo izo bintu nuko tutazi igihe byabaye ngo none abantu bakurikirane hakiri kare. Ibi nibyo byiza. None se ukuntu abana b'abakobwa bateye ishema, none twikwe nimbaga dore ko turi abahungu, dukeneye abakobwa. Bano bakobwa bateye ishema cyane. Rero kubana n'umukobwa batangiye kubyumva nabo ubu ngubu, kumva ko abana bose bangana, ariko mbere tibabyumvaga. Muja kwishura umwana w'umukobwa akaba wa mbere, murakora ibintu ukabona bose nico kimwe. Rero ubu nyine biteye ishema cyane. Ahubwo se umugabo utaja mu bukwe bw'umukobwa ubu nyine aracari turacari kumwe. Byaba byiza ni ukuri babyeyi mugiye muba mu makwe y'abana banyu. Abana n'abana. Hari n'igihe umugabo nakaza numva nk'umugabo yabyaye nk'umukobwa wa mbere, yabyara uwa kabiri, akaza nko kwifata ku mugongo, byara uwa gatatu, kuzona yavuze kuko come on, umwana n'umwana.
nimba ari uko guba warashatse umugabo wow. warashatse umugabo ukareka abwira gushaka umugore ariko uko barazabyumva tunabashimira bitewe wenda n'ahantu twagiye tuba usanga n'ibindi bihugu ariko bibayeho umwana wese ahabwa amahirwe kimwe n'undi n'abanyamurenge ubu nyine bimeze neza kabisa. naho turangiza iki ni kantu ka nyuma kuri iyo ngingo. nimba bigenda gutyo ubu nyine kuvuga ngo ugiye guhura na nyoko bukwe byari ikibazo. Reka mbaze ikibazo Sami, niwe ngiye kubaza ikibazo. Sami, ikibazo mubaza baguhitishijemo gushaka umukobwa mwiza cyane ariko udakijijwe, bakongera kandi bakazana umukobwa mubi ariko ukijijwe witonze ariko nyine mubi, wohitamo uwe? uwo ni ukunda kugira ngo muzubakane. icyo kibazo ko numva ku giti canje burya umuntu iyo ukunda umuntu tuzi ubona ububi bwiwe, iyo ukunda umuntu tuzi ubona ububi bwe. ni ukuvuga ngo ari umukobwa abantu babona ko ari mubi mu gihe wewe wamukunze, kuri wewe ntashobora kuba mubi. rero njewe uwo ni ukunda nujya abantu bavuga ko ari mubi ariko ufite ingeso nziza, ko nje mu gihe twakundanye ambona ibyo akora ibyo nje nifuza twobana neza kandi ubwo bisina bubona. Kwige wewe uzumva gute? nje numva nakunda umukobwa mwiza, nakunda umukobwa mwiza. ibyo by'ingeso twozoza kuvugana twarashitse kuko icyo nkeneye nje ndeba cyane, ndeba hirya yaho. nakunda umukobwa mwiza, iby'ingeso si vuba. Kubera icyambere njewe ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi tuzobyara abana beza bazogaragara neza muri famiye, cyangwa se n'abazoza kubashaka bazobashaka abakobwa beza, kuko hari abantu benshi twashatse bafite ingeso nziza. Apana je nashatse abantu bagiye bashaka, ndavuga abantu bakuze bafite ingeso nziza baca zigahinduka. hari abantu benshi bagiye bahisha ingeso zabo bakiri inkumi bari muri fiançailles, ubashisa mu rugo agahita yikuraho ntuzi rwa ruhu. hari abantu benshi bameze nka za nzoka, hari inzoka zibaho zihindura uruhu kanyamvutari. hari abantu bameze gutya, sinzi n'iyindi ngo izikuraho uruhu ikongera igasubira mu bukumu. inzoka igasubira mu bukumu. so nari nkeneye kuvuga nyine ko hari abantu ashobora kwitwara neza muri cagiye ashika mu rugo agahinduka. rero ntutwara umukobwa mwiza, izo twazobivuga natwe dushitse mu nzu kazasigara mwigisha ariko ari mwiza n'ukuri wanje. je numva ubundi umuntu ntabwo agigwa mwiza n'isura. abo ni bande kwanza baduheza? umuntu ntabwo agigwa mwiza n'isura yiwe cyangwa mubi, umuntu agigwa mwiza cyangwa mubi n'ingeso ziwe. ndizera ko ushobora kubana n'umugore. Sami, ubwiza navuze ni appearance, uko agaragara ku mubiri. Yes, appearance, uko agaragara ku maso. ni mubi wavuze? ni mubi ariko ufite ingeso nziza. Shero notwara mwiza tukazosigana tuvugana ariko neza. Sibuze kuvugana n'umuntu akavuga ati uyu muntu ni sawa, ukanifotoza n'ifoto igasohoka, ariko umenye ko wa muntu ibikorwa bye yabaga. tuvuga urugero nyine ubanye na wa muntu mwiza ku isura, mumaranye kabiri, ejo aguciye inyuma, ejo utashura umugabo usanze atatetse atagize gute, mbese ni mwiza ariko ntakora inshingano ziwe nk'umugore. bwa bwiza bwiwe uzabubona gute
tuvuge umugore udashobora no kwemera ko abashitsi baza kugusura mu wawe, ni gute uje kuvuga mu bagabo bagenzi bawe ngo ngira umugore mwiza baza mu wawe ntanabaheza amazi? Ni gute wobumvisha ubwiza bw'uwo mugore? abahe bagabo tuvuge inshuti zawe, washatse ufite urugo sibyo, ufite abagabo bagenzi bawe bagomba kuza mu wawe sibyo, kurategereza ko uzoshaka umugore utazoga, ariko ubona ko wawe ikibazo ubumvisha ikibazo ukuntu caje umugore mwiza ariko w'ingeso mbi, ariko zohinduka kuko zitohinduka, kandi nkuko wowe washatse mubi nawe yohinduka, nawe yohinduka mbi none ari namubi. Twebwe twavuze ibyo guhinduka, ikibazo cavuze ngo ni mwiza ariko ifeto afite ingeso mbi, undi ni mubi ariko afite ingeso nziza. None se cyagwe ufite umugore mubi ariko utaguhesha amahoro, utumva ufite comfortable yo guhamagara abashitsi ati ni muzi wanje kuko uzi ko atari bubakire, bese uzi ko adacaringa atagira gute umugore ntiyoba. None se ingeso mbi z'umugore tuvuga ni izihe? Ahubwo ni nadusobanurire. Yani nkuwo umugore udacaringa uvugira gutyo ugasanga ejo kumva hano hanze ngo yaguciye inyuma, ejo kumva ni gute umutima wawe wumvisha ko uwo muntu ari mwiza? Njye nushaka umugore mwiza bisubireho nyine urumva bwa bwiza bwe bizagera aho bubure, kuko ni umugore yego kurabona ko ari mwiza. Wowe reka twibazaga none ashitsemo, ibaze none wowe gushaka mubi yarangiza ejo akazogira izo ngeso. Wowe ko turasubiza ikibazo wenda tugiye reka tworoshe ikibazo kandi ariko turacakiriho. Ureke gutekereza kuko agiye guhinduka. Ico nico kibazo wabajije ejo. Ko turareba hano aracari mwiza ariko afite ingeso mbi. For now tuvuge kuko niba ari Rwigema sinzi niba wabivuze. Urashobora kumushaka utazi ingeso ziwe, yaba ari mwiza yaba ari mubi. None se Sami ushatse umukobwa mubi ariko uzi uko afite ingeso nziza, ubashika mu nzu nawe akaba gatari, ubu biga bubaye gadabo. Aho ngaho hagiyemo ikibazo kivuga ngo umushake ariko hariho chances zo ko azahinduka mubi cyangwa agahinduka mwiza. Washaka umwiza. Rwigemewe ngo yoshaka umwe. Je no shaka umukobwa mwiza tukazosigara tuvugana ibindi. Ahubwo nzamona n'abashaka ubunye nta nubwo agishaka n'umuntu bakunda, yazashaka n'umuntu uri tayari gusa. Ufite gahunda y'ubukwe gusa. Ariko nyine mukira aho ngaho. Kubera muri iki kinyejana usigaye usanga urukundo rutari cyane, ubu nyine ikintu gihari 80% ubu nyine hariho inyungu. Exactement. Hariho inyungu. Ntabwo ukunda umuntu, ukunda icyo afite. Ni nayo mpamvu wenda tutagiye muri birebire kiraco muri Afrika. Usanga urashobora gutereta umukobwa uri muri Afrika nawe uri muri Afrika akakwanga, ariko wagera hano akagukunda. Agukundiye iki kandi yarakwanze muri Afrika? Agukundi ukibaza se uwo wasigaye muri Afrika tuvuge n'urugero mwabanye n'umukobwa muri Afrika, uramuterese mubana muri Afrika, arakwanze cyangwa se nyine ukabona ntakwitayeho ndari kukumva, ariko wamara kugera hano akaza guhamagara buri munsi kandi akiririye, kandi muri Afrika baramuhamagaraga kugira ngo azakwitabe kikaba ikibazo. Ukibaza se ko muri Afrika nene narabuze umwanya wiwe kandi mukeneye, ariko naraye ngeze hano wenda muri Afrika bamuhamagaraga nk'inshuro 10 kugira ngo akwitabe, ariko hano akaba ari uguhamagara. So bintu kwivuganyisha vuzakubaye ntabwo uri kwanga byambaye bibaho niho nyine wumva ko nicyo gituma wumva ko urukundo ruhari ubu nyine ari inyungu. Kandi ikintu abantu bagomba no kwibaza, kuki utumva ko wa mukobwa ashobora kuba akeneye kugera aho uri binyuze muri wewe ariko atari we wakeneye? Kuko nje nk'urugero hari umutipe w'inshuti yanjye nzuba muri Canada yagiye gukora dote, yashatse wenda rega sinvuga uwo ari we, yashatse umukobwa, uwo mukobwa ageze muri Canada baratandukana. Ese urumva ari iki yari akeneye? Ari wowe wobyifatamo gute, wo musubizayo cyangwa wogira gute? Birababaje, wenda birababaje cyane. Kuvuga ngo ushatse umuzanye umuntu uzi ko mugiye kubana, wamara kumushitsa tibikunde, birababaje.
bisuye kuri ca kintu cyo kuvuga ngo yamushatse kubw'inyungu. urumva umukobwa ni inyungu yari akeneye kugera nyine aho umuhungu ari. Reka tubaze ikindi kibazo. Izo ni ibintu byinshi ariko birimo abadukurikirana baratubwiye bo uko babitekereza batarashaka. Ni ibintu biri kubaho ubu nyine mu basore. Biri kubaho. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese baguhitishijemo ngo baguhe miliyoni 10 z'amadolari. Miliyoni 10 z'amadolari. Tekereze. Z'amanyamerika z'amadolari kuko zitandukanye n'izo muri Canada. Miliyoni 10 z'amadolari wowe n'umugore wawe ariko ntugira amahoro mu rugo rwawe no kuguhitishamo kugira amahoro uri umukene wo hasi wahitamo iki? Miliyoni 10 z'amadolari ubanye n'umugore wawe ariko mudafite amahoro. cyangwa se mfite kubitekerezo No, ariko ubukene uraryana sha no kuba umukene ariko ukagira amahoro. Nta mahoro ariko tugira amahoro udafite amafaranga ntibibaho. Amahoro udafite amafaranga urumva iyo udafite amafaranga ikintu kirimo aho ngaho. Iyo udafite amafaranga uba ufite stress kuko sinumva ukuntu ugira amahoro ufite stress. Urumva udafite amafaranga ubushigikiye iki kwanza kugira amafaranga udafite amahoro. Kugira amafaranga udafite amahoro cyangwa turebe kubitekereza. Kurumva nawe ukuntu imeze. Jewe ku giti canje numva uwo nije cyangwa twese n'umuryango wanje. Wese n'umuryango wawe. Umuryango wanje. Ikibazo kibabaza ngo ese baguhaye miliyoni 10 z'amadolari wowe n'umugore wawe including abana bawe mube nta mahoro mufite amafaranga muragicumbu baba mu nzu mushaka muragendera mu modoka mwifuza miliyoni 10 n'amafaranga menshi ariko mubeho muri zagarazagara umuyanyura hano ugakudi igipfunsi nta mahoro. Urumva nuko mzumva urumva ko yabaye nyinshi. Ikintu gihari mugiye mudafite amahoro ndumva ko ya mafaranga ntaca azabamarira kuko amafaranga ufasha amafaranga y'umuryango mutishimira nk'umuryango umeyakoresha ibintu mbese buri wese uri muri wa muryango agere kuca ashaka mbese mwishimane nk'umuryango mu bukire bwanyu. Ayo mafaranga ni nk'adahari. Gwige jewe no hitamo amafaranga ukene buraryana nubundi namwe kuri hano mura abakene sinzi amahoro. Amahoro abagize nayo basa nk'adahari. Twofata ayo mafaranga twashaka tukazo tubonana nimba ndi kuzotubonana akaba ari amahoro abura umuntu kazamufatira inzu n'indi modoka iriye kazamutelefona ariko muze murafite ubukene buraryana mana we. Nureze ni gute wabwira ufite umugore ugira inzu yawe nawe agira iyiwe urumva uwo nawe si umuryango abana ati mu bana umuryango w'amafaranga bari umuryango w'ubukene. No hitamo amafaranga ariko ku rundi ruhande ni byiza kugira amahoro kandi amahoro nyine aruta byose kuko nyine bivuga ariko ubukene nabwo ntabwo ari sawa. Ni bubi cyane ibicabwo nabwo bugutera stress. Nabwo bugutera stress. Urumva nabwo udafite ifaranga uwo nagomba bavuga ngo ufite amahoro ariko kugenda nayo ntayo ufite. Sinuvuga ngo ugira amahoro utariye. Urumva umukene ntabwo ajya nawe ntayo. Ubwo rugero waduhaye nawe nta amahoro afite. Yaba afite nabwo sofu mukurikira ifaranga. Urumva umukene nayo nta mahoro afite. Ariko kugira amafaranga menshi uri wenyine uri single uri no kugira amafaranga ufite umuryango biratandukanye. Somehow nje mbona kuko uri umusingo urashobora kumanaginga kubera kuri wenyine urashobora kumanaginga somehow ariko muri abantu batatu bane bari hamwe don't think kuko ayo mafaranga hari ico azabamarira mudafite amahoro.
so ni opinion zanje nawe uvuga izindi n'abandi baratubwira izindi kuri comment. Ikindi kibazo tuba tugana ku musozo babahitishijemo, donc bakavuga ngo baguhitishamo gushaka mu muryango ufite ubutunzi no kuguhitishamo gushaka mu muryango ufite umuco ariko batagira ibintu bya mirenge, wahitamo iki? Donc ibintu bya mirenge ni ukuvuga ngo ibintu donc badafite ubutunzi buhagije, mvuge batari abatunzi gutyo nyine, wahitamo iki? Uwo muryango ufite umuco ariko kandi umuco mvuga n'umuco wacu wa Kenyamurenge, ariko nabo batira inka yo gukama, no kuvuga ngo ushake mu muryango w'abatunzi badafite umuco, mwahitamo iki? nje ku giti cyanje nahitamo gushaka mu muryango wenda avuga ko utishoboye ariko ufite umuco, kuko n'ubundi nje sintekereza ko nzaje gushaka umukobwa teze ko famiye yiwe ari izantunga, kuko wari uvuze ngo umugushaka mu bakire, urumva biba bishaka nko kuvuga ko ubatezemo ubushobozi. Rero nje ku giti cyanje nashaka umukobwa ufite umuco nubwo yaba ari umukene, nubwo yaba aturuka muri iyo famiye y'abakene nkuko wari ubivuze. ndi muri materiel yewe numva noshaka tibivuga ko nje twiwacu tuba tutishoboye cyangwa se nje ntishoboye, ariko tukaja ku mafaranga, kuko amafaranga no wa muntu no mutoza umuco, kandi umuco w'Ikinyamurenge nje hari byo mbona ndashigikiye, wenda sinzi hakaba n'ibindi nshigikira kandi cyane, kandi ndi fiere yabyo, so noja muri wa muryango w'amafaranga, kuko sinzi ko mbangiye gushaka umuco. Okay, ku mafaranga ko mbangiye gushaka amafaranga, ariko wa muco hari imigenzi imwe nayo topfa gukurikiza kuko ntiwayikurikiza yose. Ku mafaranga ushatse kuvuga ko ni ukuvuga ngo ubuteze ko ya famiye izagufasha kubera ko ufite amafaranga. Nasi impamvu uhita uja ku mafaranga kandi udakeneye amafaranga niyi? Impamvu uja ku mafaranga kandi umva ko utayakeneye. So uvuga ko ndayakeneye kuko nawe urumva amafaranga yo muri wa muryango, nimba wumva ko impamvu wagiye gutereta umukobwa atari kugira ngo ya famiye izabafashe, ni kijo tuma uvuga ati uyu mukobwa niwe nkeneye biba yari kugira ngo wazomfashe, ntabwo sinomutereta, ariko kandi sinogenda ku muri famiye ngo kubera ko bafite umuco. Nimba ari umuco ujanye na Bibiri no uzemera, ariko nimba ari umuco ngo wende Ikinyamurenge ngo umukobwa ngo agira guke ngo afite umuco, wa muco azoza cyangwa azohindurwa n'ibihe n'imyaka uzoshira. Rero ntago noshigikira umuntu ngo kubera ko ngo ari ku muco, kaba ari uwa Bibiri aho no uzemera. Wowe muri makuru urumva hose ntawufashe cyane, ariko sinogendera ku muntu ikintu cyo kijanye n'umuco. Umuco wose nawe twogana usanga ari byo wogaye, rero umuco nje ntago nakomeza mushikikira cyane. Wowe baguhitishijemo nta yandi mahitamo ufite, wahitamo iki? Nahitamo amafaranga. Ni wa mukobwa nyine wo mu bakire. Ese turemezanya kuko ijambo hari abantu bakunda kuvuga ngo uyu mukobwa ngo yashatswe ku muhungu gutifite, ngo ari ku mukobwa iwe nyine ari sawa, ngo umukobwa azategeka umuhungu, nibyo? Hoya bibaho, ariko si bose, ariko bibaho. Bibaho. Ibyo biba kuri twebwe abaturibo, ni twebwe tubinabivuga gutya, ni natwe biza kubaho, ariko abandi bazashika bagashira umutungo hamwe bagatangira ubuzima. Nose nko ku rugero hari ikintu usanga nk'umugabo ugasanga yararushe wenyine, n'uko umugore aricaye, umugabo yararushe, mukwiriye gufatikanya mugashira hamwe n'ubutunzi, mugashira hamwe mu kubaka umuryango. Ntago bivuga ngo umugabo ari uhagarara
umugabo ari umenya amapassword y'ibintu byose no mushire hamwe uri umufasha waje uri umufasha sinzi ko waje uri ikigeragezo waje uri umufasha ufashanye umenye ibintu byose mwubaka ibintu ntago ari kuvuga ngo umugabo ngo ari umenya amafaranga n'igihe cyose ngo ibiki ngo waje kugira ngo umufashe urumva nk'uko yarabajije igihe umugore ari ufite ifaranga umugabo ntazo afite umugore ashaka guteka umugabo kubera ko urumva umugore aba ni nkaho ubutunze umugabo cyangwa se ni nkaho ubutunze urugo rero agashaka ko ari ugira ijambo kuko n'ubundi inshingano zo mu rugo niwe uzifite niwe wishura inzu wenda niwe ugura ibiryo niwe ugira hote kubera ko ari ufite ifaranga rero hari abagore bamwe kubera ko bakora ibyo bintu ahita yumva ko umugabo ntacu agomba kuvuga kubera ko umugabo ntacu akora nimba adasoma birize bivuga ngo umugabo niwo mutwe w'urugo nimba uzanye nazafaranga uri umugore mushire hamwe umugabo akora inshingano ziwe n'umugore akora izi kuko n'amafaranga n'umuntu ari igihe adashobora kumara igihe ashobora kumara imyaka 2 atomara imyaka 10 bibaho nyine ico twari tuvuze abakobwa bamwe barabikora si bose ariko uhite wumva ko cyane ni muri twebwe mu banyamurenge ariko mu yandi reka katurangize imana ibaha umugisha tuzasubira